नाजरीन, पीस कश्मीर में आपका खैरमकदम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमारी टीम पहुंची है बानियारी सोनावारी के इलाके के अंदर, और ये बानियारी जो है ज़िला बांडीपुरा का ये इलाका खूबसूरत इलाका माना जाता है। दरियाई झीली वलुर के किनारे का ये खूबसूरत इलाका है। और बानियारी शर्की के इस इलाके के अंदर आज हमने सोचा कि आज हम मुलाकात करेंगे एक सूफी बुजुर्ग शायर से, जिनका नाम गुलाम मोहम्मद डार, और जिनको गुल डार के नाम से भी पुकारा जाता है इस बानियारी के इलाके के अंदर। आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि 1947 में इन्होंने जो है जन्म लिया था इसी बानियारी के इलाके के अंदर, और 1977 के बाद जो है इन्होंने अपना कदम शायरी में रखा है। नाज़रीन, आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं 1977 के अगस्त के महीने में इन्होंने जो पहला कलाम लिखा था वो था मेहो नबियन पनुन दीदार, मेहो नबियन पनुन दीदार दोदुस दरनार तवै लतिये, मेहो नबियन पनुन दीदार दोदुस दरनार तवै लतिये, सुच सीरन हुंदी सरदार, सुच सीरन हुंदी सरदार दोदुस दरनार तवै लतिये। ये इनका पहला कलाम है और मकबूल तरीन कलाम जो है 1977 के बाद अब तक इन्होंने शायद, मुझे लग रहा है इन्होंने अब तक शायरी के बाहर जो है अपना कदम नहीं रखा है, बल्कि शायरी के ही अंदर जो है ये अपनी जो जिंदगी है बसर कर रहे हैं। इनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा, बात कराने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वालेकुम सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, अस वनतो तुह शायरी हुंद आगाज कर पे सपदा तुह? जनाब अस क्या सपदाव 1977 पे 1977 पे। डॉक्टर साहब, अस वनतो तुह ये गोड क्या काम असु तुह करान तो पत कित पे गो आगाज शायरी कुन? हजरत अस करान जमींदारी, बेस करान कमाई कशी मतलब सिंगार कशी दरियावस मज। अच्छा, मतलब गाड़ असु कड़ान? तति कोर अल्लाह ताला इनायत तो पत पीरस निश गसुन तो। अच्छा, पीर कुस ओस? पीर जनाब मोहतरम असली कर सलाम हानि हानि मानि मज छई मे छुम रहबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु पर दरूद दम बदम सर सब्दी मे छुम रहबर मोहम्मद अरबी नबी गोड अवले पद गो नूरे नबी सारने मरसल सरदार छी तो गमखार सरवर छी मे छुम रहबर मोहम्मद अरबी नबी कोर तमन्ना बे अर्जा अथ गछ आसे तेजम दे यस रोज आसे तस क्या कम छी मे छुम रहबर मोहम्मद अरबी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अस वनतो तुह ये सूफी शायरी करो 1977 पे तुह गोड़े शायरी कर इनकलाबी शायरी मस क्या तमन दोन क्या नेशनल तम सत शेख ब्रो वक्त मतलब हुकूमत नेशनल हुकूमत। अच्छा, तो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर तस वर्कर मगर पत सन्यास बात। अच्छा, टॉट लेबन छ मकसद तुह कर शेख अब्दुल्ला तारीफ गोड? अहन जे नेशनल तारीफ कर शाबाश ये कर मतलब यो मान क्या मने बसे पत यम सात में अल्लाह ताला दित दिमागस होश पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि फरमान छ कस ब्रोह कन खुशामदी गस करमस कतल ये गुना बेस रिया करी मज गसान पा वरियास कलस लिखान शायरी असल शायरी तक पे सारे वोन दोप वह परे जानती रहमतुल्लाह अलैह बेस असद परे रहमतुल्लाह अलैह बेस रमजान फो बे खुदा इनायत कोर्म यह गुना अकिस बन गुजार बेकिस बन रोजगार अद हेत मे लेखन नत लेखान कहें। कुछ कलाम लिखो तुह गोडनुकस? मे हो नबियन पन दीदार दुदुस इश्क नार तवै लते सुचुम सीर हुंदे सरदार दुदुस दरनार तवै लते चुम मे वोनम दरनार मगर लिख किताब इश्क नार। मे हो नबियन पन दीदार दुदुस दरनार तवै लते सुचुम सीर हुंदे सरदार दुदुस दरनार तवै लते पुरम अल्लाह पन्निस पुरम तकबीर पन्निस पानस अंदर चास इश्क वानस क्रोट कोत वुचम इश्क बाजार दुदुस दरनार तवै लते मे हो नबियन पन दीदार दुदुस दरनार तवै लते अंदर चास पुरम तकबीर पन्निस पानस अंदर चास गुसल खानस मे कोर पानस पाने आजार दुदुस दरनार तवै लते अंदर चास कद खानस बनियोस गवाह पान पानस मे कोर पन पान पाने गिरफ्तार। डॉक्टर साहब, अस वनतो तुह पान कस्म तान छु पोरमुत तुह? बना स्कूल जान तेल कित पे तुह कलाम लिखान रब सुन। अच्छा, याद वो तो जान इंसान ये वुच चा क्या बानीर वन ती बस बानीर फलन जाए हुत पे हेक अंधा दुनिया वन कह बेकिस बे पास वन सा तक निशान तक क्या हिसाब वन ती दपा वोतमुत बानीर इथे पे शायरी यह दीदन दीदन शायरी चोर कस्म गो यून आज कुदरत
یہ آسان بنیامت پیر سند کلام آسان سورمت پتہ بنان أمس یہوے بیاکھ گو گدرن چھنا گدران گدرن تو یون گو کُنے بیاکھ گو انُن بیاکھ گو سومبرن علمہِ کہِ زورٕ چھِ ژورِ قٕسمہٕ شٲعری. ٹھیک چھُ تہٕ ڈاکٹر صٲب اَسہِ ؤنۍتو تُہۍ اکھ کَتھ حظ کلام ٲسِو نہٕ تُہۍ پانہٕ لیکھان تہِ کِہیٖنۍ نہ حظ تیٚلہِ کیٛاہ اوس تیٚلہِ کُس اوس لیکھان کلام پتہٕ اوس مےٚ اوس آسان یارا اوترٕ مےٚ پیٚو اَکہِ دۄہ صفا پور تہِ گژھُن مےٚ پیٚو مدوَن تہِ گژھُن مطلب سودنور تہِ پیٚو مےٚ اَکہِ دۄہ بٲتھ لیکھنہِ گژھُن بیٚکِس گامَس منٛز گوٚو بٲتھ لیکھنہِ گژھُن ییٚتہِ ٲسۍ نہٕ سُہ لیکھن وٲلۍ ٲسۍ مگر برداش چھُنہٕ گژھان پنٕنیو چھِنہٕ مٲنۍمٕتۍ پیغمبر پیغمبر کِہیٖنۍ شاباش بہٕ گوس أکِس جایہِ بٲتھ لیکھنہِ اَکہِ دۄہ ووٚن مےٚ أکِس یَتھ لیکھ تہٕ بٲتھ اچھا دوٚپُن کڑ نٮ۪بر اَتہِ زٕ ترٛےٚ شٲعری چھےٚ کران بہٕ اوسُس اَمہِ ساتہٕ یہِ ضروٗرت خۄدایَس پتہ اگر پتہ کِہیٖنۍ دوٚپُن کیٛاہ چھُ لیوٚکھمُت أمِس کِہیٖنۍ پتہٕ آو نہٕ واریاہَس کالَس پتہٕ چھِ مےٚ زار عزیٖزی کٔرمٕژ ووٚنمُت اچھا ادا آو نَیہِ سر یہِ کیٛازِ گوٚو یہِ کیٛازِ آو نہٕ یہِ چھُ بدل کتھا اکھ آسان أکۍ سُنٛد دِل چھُ خبر کیٛاہ بیٚکہِ سُنٛد کیٛاہ چھُ ٹھیک چھُ حظ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو لُکن کِتھ پٲٹھۍ توٚر سمجھ زِ ڈار صٲب چھِ شٲعری کران یِمن نِش کِتھ پٲٹھۍ ووت تُہُنٛد کلام پتہٕ حظ یہِ کٔر نہٕ پتہٕ کِتاب تہِ بیٚیہِ ٲس نہٕ اتھ نیٚنٛدو پٮ۪ٹھ تہِ ونان اچھا نیندن پٮ۪ٹھ ٲسِو ونان نیندن تُہۍ یُس پٮ۪ٹھ تِم نیندٕ ٲسِو کران تُہۍ زٔمیٖن ڈورٮ۪ن منٛز یا باقین جاین تتٮ۪ن ٲسِو ونان تُہۍ اہن حظ تتٮ۪ن ٲسوا گٮ۪وان تُہۍ کِنہٕ بس باتھ اوسُس پنٕنۍ ونان بیٚیہِ کھٲرن ہیٚتہِ پنٕنۍ اَسہِ سۭتۍ کٔرتو تُہۍ پنُن کلامٕے پیش یہوے کلام کرو کِنہٕ بدل بیاکھ کانٛہہ کلامہ یُس مقبوٗل تریٖن گوٚو باقین لُکن نِش تہٕ باقٕے لُکھ تہِ ٲسۍ گٮ۪وان تم دل لول چانے ولو ما شوق میانے ژٕ نا سال سانے ولو ما شوق میانے ژےٚ کیٛازِ چھِ میون ملالے ژٕ نا لال سالے ژٕ ییٚتہِ محبت پرانے ولو ما شوق میانے ژٕ ییٚتہِ محبت پرانے ولو ما شوق میانے مےٚ حُسنن چٲنۍ زاے تن أنٛدری گٔجِس ہن ہنہٕ مےٚ حُسنن چٲنۍ زاے تن أنٛدری گٔجِم ہن ہنہٕ شنہٕ مٲنۍ وٕژھٕس مانے ولو ما شوق میانے دُدُم دِل لول چانے ولو ما شوق میانے بیاکھ کانٛہہ کلامہ یُس تۄہہِ یاد آسیو یُس تۄہہِ گیومُت چھُو تِمن پتھ کالس منٛز ون کس أنٛدری گُنڈنم نار کھاروان نیرُن سٮ۪ٹھاہ دشوار ون کس أنٛدری گُنڈنم نار کھاروان نیرُن سٮ۪ٹھاہ دشوار کتھ بوز طٲلبو روز طلبدار کھاروان نیرُن سٮ۪ٹھاہ دشوار شستر دِژُم کھاروانس دٲرِتھ دِتُن منٛز نارس شسترس نارس چھی کُنُے کار کھاروان نیرُن سٮ۪ٹھاہ دشوار نارٕ منٛز کٔڑتھٕے وِرنہِ کھولنس دۄکٕرۍ دبہٕ سۭتۍ وِنہِ رونس دۄکٕرۍ تَے وِرنہِ مےٚ کوٚر مِسمار کھاروان نیرُن سٮ۪ٹھاہ دشوار پردبہٕ سۭتٮ۪ن ویسرونس شِنَس تھپہِ سۭتۍ بنٛد کوٚرنس ژلنس کُن مےٚ تھووُن نہٕ وار کھاروان نیرُن سٮ۪ٹھاہ دشوار یا گژھِ شسترس وۄستاد پیُن نتہٕ کیٛاہ چھُ سترس کھُر اَنُن گوٚژھ بنُن چیٖز لاکہِ بازار کھاروان نیرُن سٮ۪ٹھاہ دشوار ہوٗتے اللہ سرٲے کرٕ کہوَچہِ کھٲلِتھ لاگ زرٕ گرٕ سۄن تہٕ سر تل بیٚم بیٚم ژار کھاروان نیرُن سٮ۪ٹھاہ دشوار لالچی سمندر لاگ ڈۄنٛگل زال بازٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ وارٕ ہیٚچھ ہُنر لالہِ بیباہ کٕنٕنۍ چھِنہٕ بازار کھاروان نیرُن سٮ۪ٹھاہ دشوار. اچھا ڈاکٹر صٲب یُتھُے تُہۍ گۄڈنیُک کلام لیکھو سُہ کلام چھُ مےٚ کوٚر تۄہہِ گۄڈے پیش مےٚ ہوو نبین پنُن دیٖدار دۄدُس درنار توے لطیٖف یہِ کِتھ پٲٹھۍ ووت پتہٕ لُکن نِش یہِ کلام کِتھ پٲٹھۍ گوٚو تُہنٛدِس دِلس منٛز گۄڈٕ پٲدٕ حظ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن عنایت اچھا ییٚمہِ ساتہٕ تمہِ وِزِ کیٛاہ ٲسِو کران تُہۍ یُتھُے یہِ کلام گوٚو آو تُہنٛدِس دِلس منٛز بہٕ حظ اوسُس آسان اوٗرۍ نیٚدرِ اوسُس نہٕ بیٚیہِ کتہِ اوسُس بہٕ حظ اوسُس گرِ تہِ آسان بیٚیہِ کیٛاہ زٔمیٖندٲری بیٚیہِ کُس کارا کرٕ ہا پتہٕ چھُ یِوان آز قۄدرٔتی یہِ چھُ بنان پتہٕ یِہوے کیٛاہ چھُ بنان ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ مطلب چھُنہ وۄنۍ عام کتھا ونان مۄکھتہٕ چھی ڈبن منٛز مۄکھتہٕ چھی ڈبن منٛز پھوٚت چھُ بازار کُننُے یُس ییٚمیُک طٲلب سُہ لاران چھُ تٔتھۍ کُنُے شاٹ کتٕے مان تہٕ ژٕ ٹھیٖک چھُ وٕنکیٚنس کۭتیاہ کلام آسان لیکھمٕتۍ تۄہہِ حظ لگ بگ
لگ بھگ آسان 2-3 پیٹھ 2-3 کلام تقریباً. کانٛہہ ادارٕ تۄہہِ نِش آمُت کانٛہہ ادبی مرکز یا ادبی تنظیٖم کانٛہہ آمٕژ تۄہہِ نِش اَکہِ ؤری آو فرحت صٲب آو ییٚلہِ گۄڈٕنیتھ دوٚپُن مےٚ چھُ گژھُن یہِ ہسا یہِ رِٹیر لہذا کٔرِتھ مےٚ چھِ تمنا بہٕ کَرٕ اَتھ فِلم بہٕ اوسُس نہٕ مانان توٚتانۍ تٔمِس یہِ گوٚو پان کَڑُن اچھا رِٹیر فرحت دوٗردرشن کیندر سرینگر جی سُہ آو پَتہٕ کوٚرنٲو تٔمۍ فِلم اچھا اہن حظ تٔمۍ آو تہٕ بیٚیہِ کانٛہہ ادبی تنظیٖم کانٛہہ بیٚیہِ آو آمٕژ بیٛاکھ جماعت اَکہِ دۄہ اشمُق آیا اَکہِ دۄہ اچھا یہِ کیٛاہ چھِ تَتھ ناو مےٚ چھُنہٕ تٔمۍ سُنٛد اِسمِ شریٖف یاد ٹھیٖک چھُ ٹھیٖک سُہ تہِ آو اَکہِ دۄہ یور ٹھیٖک چھُ تہٕ اچھا ڈاکٹر صٲب اَسہِ ؤنۍتو تُہۍ اکھ کَتھ حظ چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُو کلام لیکھمٕتۍ حظ کانٛہہ مشہوٗر کلام یُس باقین جاین نِش ووت یا یُس ریڈیوَس نِش ووت یا یُس ٹی وی یَس نِش ووت یِم حظ چھِ سٲری اَتہِ کُس اَمہِ منٛز چھُنہٕ مےٚ ہواے کِتاب مگر چھُنہٕ مےٚ کِتاب دِتھ اَتھ منٛز چھُنہٕ سُہ کانٛہہ چیٖز تُہۍ بُلٲومٕتۍ کٲنٛسہِ محفلہِ منٛز کٲنٛسہِ ادبی تنظیٖمن نہ وَنیٛاکھ واریاہ پھِرِ مگر بہٕ چھُس مانان سُہ کینٛہہ کیٛازِ چھِو نہٕ مانان تُہۍ حظ شاباش بہٕ چھُس وَنان تَتہِ اَپُز دٔلیٖل وَنان بیٛاکھ دِژ مےٚ معٲفی اچھا مُشٲعری منٛز چھِ آسان اَپُز دٔلیٖل وَنٕنۍ شٲعر نہٕ ہیٚکہِ نہٕ اَپُز ؤنِتھ نہ اچھا کَتھ چھَنا بدل تَتہِ چھِ أڑۍ وَنان ہُہ تہٕ یہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سُہ ؤنِتھ کینٛہہ اچھا کلام گژھِ آسُن دُنیٲیی کلام تہِ گژھِ سُہ حدیٖثس سۭتۍ رَلُن اچھا سُہ گژھِ قرآنَس سۭتۍ رَلُن حدیٖثس سۭتۍ رَلُن اچھا دُنیٲیی کلام تہِ اگر کرو کانٛہہ یہِ گژھِ حدیٖثس سۭتۍ رَلُن یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ شٲعری یہِ گژھِ قرآنَس سۭتۍ واٹھ کَرُن یہِ گژھِ حدیٖثس سۭتۍ واٹھ کَرُن کَتھ بہٕ تَوے چھُس نہٕ بہٕ مانان گژھُن اَتھ اَکہِ دۄہ گوس بہٕ پَتہٕ کَریکھ مےٚ واریاہ پھِرِ دعوت اوترٕ تہِ ٲس مےٚ دعوت مےٚ بہٕ یِمہٕ نہٕ راتھ ٲس بیٚکِس جایہِ دعوت مےٚ بہٕ یِمہٕ نہٕ ٹھیٖک چھُ وٲنٛس کٔژ آسہِ تۄہہِ لگ بگ تقریٖباً مان ژٕ 7 پیٚٹھی پَہم مان ٹھیک 70 پٮ۪ٹھ کر بہٕ حِساب اوسُس اوٚتانۍ چوٗنٛکہِ تُہۍ ٲسِو نماز پران حظ اچھا نماز پڑھا ناظرین آپ کو میں ایک بات بتانے کی کوشش کروں گا ڈار صاحب کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا لیکن انہوں نے 3 ہم کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان 3 جایہِ نماز اَسہِ ترٛایمَژٕ أمۍ حظ 2 جایہِ نماز چوٗنٛکہِ بہٕ گوٚوُس تھوڑا بہت کنفیوٗز یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھُ اگر أسۍ چھِ گرِ اکٕے جایہِ نماز ترٛاوان أمۍ آسہِ 2-3 جایہِ نماز ترٛامٕژ تہٕ اَتھ منٛز کیٛاہ وجہ اوس وٕچھ حظ بہٕ وَنَے کَتھ اِنسانَس یوٗت واش نیرِ تیوٗت گژھِ جایہِ نماز آسٕنۍ اچھا بیٛاکھ گوٚو کَرُن دۄکُر پانہٕ نہ کٲشِر پٲٹھۍ ٹۄنٛگُر کَرُن پانَس سُہ نِمہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز بَناوو یَتھ دُنیاہَس منٛز یہِ گژھِ نیٚبرٕ بازر وَسُن نہ کوشِش چھِنہ کران یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ نِنۍ تٔمِس بادشاہَس نِش کینٛہہ ییٚمِس أنۍمٕتۍ اللہ تعالیٰ یَتھ دُنیاہَس أمِس گٔژھ یہِ پسنٛد کھسٕنۍ نتہٕ گوٚو والُن تٔمِس پَشہِ پٮ۪ٹھ والُن شیٖن سُہ چھَنہٕ کَتھ کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ پَنٕنِس دِلَس تسلیٖم بیوٗٹھ مےٚ درٛاوا واش مےٚ کوٚرا سجدٕ مےٚ کوٚرا روکو مےٚ کوٚرا قیام برابر سۄ نٮ۪ماز چھَنہٕ کُنی نہ سُہ چھِ أمِس بٕتھِس وَلایہِ بیٚیہِ چھِ ٹٲٹھۍ نبیَن فرمومُت صلی اللہ یُس سۄ تروٗدٕ 10 پَرِ اَمہِ پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ سۄ پرٛون پَلو چھِ خُشک چھَکان نٮ۪بر تِتھَے پٲٹھۍ چھِ أمِس یِوان بٕتھِس والنہِ نٮ۪ماز یَتھ منٛز دوٗر دِن پَران سکوٗن ییٚلہِ نہٕ نٮ۪مازِ گژھِ تیُتھ سکوٗن یُن گاڈ آسہِ تاپَس کُنہِ جایہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ یہِ ترٛاوُن پَتہٕ تَرنہِ صاحبَس أمِس کوٗتاہ آرام یی یِہوے آرام گژھِ نٮ۪مازِ اَدٕ چھَس نٮ۪ماز نَتہٕ چھَس نہٕ نٮ۪ماز نَتہٕ گوٚو بٲرۍ وَلٕنۍ نَتہٕ ٹھیٖک چھُ اچھا ڈاکٹر صٲب رہبر کُس اوس تُہُنٛد حظ ییٚلہِ تُہۍ ہیٚچھنٲینو رہبر ووٚنمَے نہ وَنٕے ژےٚ مےٚ ہوو نہٕ رہبر کر سلام ہنہِ ہنہِ مَنہِ منٛز چھِ مےٚ چھُم رہبر محمد عربی پر درود دم بم سر سردی مےٚ چھُم رہبر محمد عربی نبیو کوٚر تم اولے پٲدٕ گوٚو نوٗرے نبی سارنٕے مُرسلن سردار چھِ اُمتُک غمخار سرور چھِ مےٚ چھُم رہبر محمد عربی نبیو کوٚر تمنا بیٚیہِ عرضا أسۍ گژھِ آسٕنۍ اِہِنٛد امتیا یس سُہ رٲزِ اَسہِ تس کیٛاہ غم چھی مےٚ چھُم رہبر محمد عربی شریعت سۭتۍ سپدُم سران طریٖقت أنٛدرے سپزُم زان لا اِلہ الا اللہ لہ سر مےٚ چھی مےٚ چھُم رہبر محمد عربی لا اِلہ الا اللہ لہ سر مےٚ چھی مےٚ چھُم رہبر محمد عربی پر درود دم بدم سر سردی مےٚ چھُم رہبر محمد عربی کمال صٲبا ہٲے مےٚ کمال صٲب بہٕ چھُس کھسان تہٕ مےٚ کٔر یِم ٲسا ہٲسِن قصبسٕے منٛز روزان کَم یِمے کمال صٲب ہے نہ سُہ اوس بارسُک اچھا سُہ سُہ اوس اوس بارسُک سُہ اوس اَتہِ مطلب فقیٖر اوس کنٛزَس سۭتۍ چھِ تِلوٕنۍ محلَس منٛز بِہِتھ کنٛزَس سۭتۍ ڈوٚل دِتھ بہٕ چھُس یورٕ کھسان تہٕ اَمہِ پٲٹھۍ لیکھٕتۍ بہٕ وَنہٕ تہِ کینٛہہ دوٚپُن خلقن پَران واز پانہٕ کرے کینٛہہ خلقن پَران واز پانہٕ کرے کینٛہہ بہٕ ییٚلہِ نکھٕ ووتُس مےٚ کٔر بیٚیہِ سلام مےٚ دوٚپُن خلقن پَران واز پانہٕ کران کِہیٖنۍ گۄڈنیُکُے چھُ مےٚ اگر حِسابَس منٛز وٕچھو رہبر یِہوے پیٚو مےٚ اَتی پٮ۪ٹھ کَرُن کمال صٲبس چھِ رہبر گۄڈنیُک پَتہٕ اوسُس بہٕ گژھان راج صٲبس یہِ کتھ کیٛاہ ٲس خلقن پرا واز یہِ اوس مےٚ خلقن وَنان دوٚپُس پیٖر گژھِ کَرُن پَتہٕ اوسُس بہٕ فُل جوٲنی منٛز تَمہِ ساتہٕ تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ ووٚن مےٚ باسیٚو أتۍنَسَن زَن اوس اَثر زَن اَتٮ۪نَسَن گوٚو مےٚ اَثر پَتہٕ بہٕ اوسُس راج صٲب صٲب پَتہٕ ہوو مےٚ تَمہِ تہِ اکھ جلکھا اکھ تہٕ
باب شکری بنیا میں پتہ اللہ تعالیٰ سو عنایت بابا شکر دی ہاں شاباش راج صاحب کیا ہو کیا نو تو چھن ون لائق کہین بس سانہِ الخان زیادے تیٖر ژھانڈنے باقی تہِ ہووُکھ تیٖر کتہِ چھی کیٛاہ چھی مطلب کوٚت گژھ ژٕ کر سا رہبری بغٲر ہسا چھے نہٕ کینٛہہ امہِ برونٛٹھ چھُس بہٕ کران یِم کِتابہِ شٲعری ادٕ سا آیہِ مےٚ پتہٕ ژھانڈُن پیوٚو مےٚ رہبر پتہٕ گوٚو اثر دِلس منٛز واریاہ زیادٕ پٲدٕ عشقِ نبی گوٚو دِلس منٛز اہن حظ پتہٕ اللہ تہِ چھُ آسان رۄب سُہ عشقِ نبی گژھن سارنٕے ہٕنٛدِس دِلس منٛز چھُنہ پٲدٕ حظ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے عنایت بالکل، پروردگار کٔرِنۍ یِتھٕے پٲٹھۍ مےٚ کوٚر عنایت پروردگار کٔرِنۍ سانہِ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ سوٗزُن کُنہِ قٕسمہٕ تھونَس نہٕ اللہ تعالیٰ ہن محتاج یِتھ پٲٹھۍ کٔرِنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پننہِ دعا چھِ ضروٗری حظ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارنٕے آواز بیٚیہِ کٔرِنۍ عشقِ نبی اکھ ٹھیٖک چھُ نارس کتہِ گوٚو مِلاو سورُے آو اَزدر گٲو میٖمن دۄن منٛز ہاے پرزناو سورُے آو اَزدر گٲو گٲبل گٲو پاے بوٗزمٕے از وجوٗدِ وحدت تھلٲیمٕے ناسوٗد منٛز سوٗد کیٛاہ بنیاو سورُے آو اَزدر گٲو گٲبل گٲو پاے بوٗزمٕے از وجوٗدِ وحدت تھلٲیمٕے ناسوٗد منٛز سوٗد کیٛاہ بنیاو سورُے آو اَزدر گٲو گٲو سرکار تہٕ میٖل تہٕ قلم دانے سرکار تہٕ میٖل قلم دانے یِم تہٕ گژھُن چھی بہانے کیٛاہ لیوٚکھ قلمن کیٛاہ پیوس ناو سورُے آو اَزدر گٲو شکریہ شکریہ بہت بہت بڑھیا اصل ناظرین یہ تھا ہمارا ملاقات ایک صوفی شاعر اور صوفی بزرگ سے یہی کہ بانیاری علاقے کا رہنے والا یہ صوفی بزرگ یہ صوفی شاعر کافی مقبول ترین شاعر مانے جاتے ہیں اس علاقے کے اندر اور سوناواری میں بھی ان کا نام کافی زیادہ ہے تو ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ سب حضراتوں کا بہت بہت شکریہ اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے گا فی الحال ہمیں دیجیے اجازت اللہ حافظ